Another company that is important to address today is CAF. Ese tranvía es ilegal porque va a unir las colonias ilegales en Cisjordania con la ciudad de Jerusalén. Asentamendu hauek gerra krimenak dira, ilegalak, palestinarrei lapurtutako lurretan eraikitakoak. في اليوم بالقدس 19 مستوطنة وحوالي 220,000 مستوطن بالشمال والجنوب يعني، واليوم إسرائيل بدها تربط المستوطنات بين بعضها. Es ilegal no porque yo lo diga. El tranvía se construirá en terreno palestino en Jerusalén, ocupado por Israel. El Consejo de Seguridad ya pidió en el 67 a Israel su retirada de territorios de Jerusalén Este. Lurrak okupatu, kolonoen koloniak bultzatu eta babestu. Murruak eraiki, checkpointak, dena dira gerra tresnak. Denak dira gerra armak. Jerusalengo tranbia da hoietako bat. Murru mugikor bat delako. It is part of the ongoing pushing the Palestinians out of their cities and their villages and their city. It's part of the ethnic cleansing project and the apartheid system in Jerusalem. Palestinar askok beraien etxeak eta lurrak galduko dituzte prozesu honetan. Digamos, dar legitimar esa ocupación, no solo legitimarla, sino darla como normal. ناخذ على سبيل المثال الشركة الباسكية اللي هي عمالها بتعمل القطار خفيف في القدس، يعني هذه الشركة يجب أن تجرم، يجب أن تسحب إلى المحاكم. And therefore, when a private company from the Basque country is doing deals with Israel on an illegal occupation area that is being held, you actually do have the international community supporting you to interfere and explain that it is not a legal deal that can be done. Dagoeneko nazioarteko enpresa ugari erretiratu dira proiektu honetatik, bihotzez espero dut CAFek berdin egitea. And this is why I'm really here. I'm here as a grandchild of an Auschwitz survivor. I'm asking that you will consider to boycott the state of Israel, to denounce the apartheid regime in the occupied territories, to put some pressure on private companies and on the military to stop working with Israel. Buruan izan lagunok, ez dela tranbia bat fabrikatuko duzuena, Palestinarren kontrako gerra arma bat baizik. Bada garaia tranbia honetatik jeisteko. No colabores con la ocupación y el apartheid israelí. Boicota a Israel. ¡Boicota a Israel!